chere doctor yi wodwene ho de ohene jimifo menim baabi a wokɔ school ni nipa ehye wase ohene wunnim nyansa na sabi wudidi wie a na sabi wotwetwetwe wompra wonkwase ampra no na sa wotonton won saase na John MAHAMA na wonim de ode Ghana scare no otete bi mamudi a na you just come out say won beke kan kwasasem a kire obi a wabɔ ne bla yie. Alright, abusiafo aha aye Ghana Asem TV be sere say mo be subscribe to the channel na mo fa ma dwen kire bra e wo comment section na ene amuhu say ma share che say die e kire say me ni abre papa abusia eya ye say week we ye be book ya ma sa content ni o se content ni na on bu ne ho no ye be booki week we ama na papa because this is not the first time sa ohini funwe eye sa na yama we na ye die ye ka kire regional house of chiefs ni say e was say omun sorry na sa papa no onfa unqualified apology ebra bonte enya sa dia insema yeso ye be ka kire no insema ebe free ye ho akọ sa akoro no so no. Nobody should blame us. Say John Dramani MAHAMA na eboni kutu pase on be ka sem we are because abuja me see papa we o sheda no ye sa akose ane ma na o ye no sansem fu na odi no o sheda na odi na we will not sit down and watch him insult yen kofo ye na ye wo ye fight ye betuma nya ye ntokwa ye betuma akun but we will not accept outsider say odi ni hu eba be ye nsem and we will not sit down and watch him yentinase and shehan say because ye internal politics na ye ku ye ho nteno wo na wo ya hoho no wo betuma de hu kankan sa wo ta de fino sa wo che fina say that the say na wo de ahye wo ti no ediba ye ho no ye mpini ma we na ye mpini ma we chena nti yesani this signal ekoma regional house of chiefs and say is either they call that dog into order and I say in some years we will not be held responsible for it because papa na all starting in some no all started at the way enye ne mashehain obiam tunifu or put or pupu ne tu baha na aha na opupu ne tu ba no yeso ya sesen yesen ene ya no twa no na ene de de be ye no social media no so no menye sure say or that or obeda krajo ho say nkofo betuba ye ne sei abusia buma ye hwe 2024 insama okaye yeko akoto aba no okaye yenkombra say musi papa we pa ye ohini a buma ye ntie insama oka 2024 cities ye hu de ade aye say sika ne abade ade. It is time for us to hold those people accountable. Be assured, say, any loving Ghanaian should demand this and vote for John Dramani MAHAMA. As for teacher and TD Onisa, the other two are just, excuse my language, they are just useless. Excuse my language. And tuama teacher and Tino, tuama, His Excellency, the record breaker, the history maker, John Dramani MAHAMA. Omapeni ya mwakwaba. Siasa mutinsen funa odi ye 2024 ye kwa akotwaba. Obia wasi woye ohini mwa. And ye nyina ye nim say this land, you know, this country, you know, chiefs are not allowed to do open politics. But to miss dina ni nkofo nim to mufu bebia was say omunfa omaba eko. And then we have regional house of chiefs omuhwe sa niama we nyina ayedin because you see papa we on bush you see en kana atem was an ikro fina office no. You see ye kana asem na ye na ye wo ye baby a wo be ka ye. Because 2024 oye na ya afi no ntino or just say ye full. Now this year there ye the be man papa. Ye the be man. Abusia a lot of people has reacted to the video now. Oh yeah. Wo ya
ye painful Samira Baumia name Adiana. Obviously, Umayan Conanti in Sema Ghana for to air catcher or anyway. Any warning? Na yedi mano because we will not sit down for anybody to disrespect. Yeah, you're painful, and then we will sit down and watch it. Nana Bwedi, Nana, Emma Kwan Mawunum and some dana sekana Butawana fanfa, ye crobi when it's in when in you. Iguana is the dun Nana, Wadawama, Asuziwa, and they go was an addition. Addition when win ya some. Addition can win you on. Nana, a bosuja, you won't waffy, a quadruple jena or hunim. Mawufun see a wolfun, man can him grassy being quakan woman. Asam no kwezi want to sabu, no mum tsibiara na no hotel. Ya asama, yimpo hunibiara ka, no hintumuka. You know your politics. Nana mon turn when you yam. Nana, a return bifinam ne echi is a kaji dumba. A guanan to teach a day. Or Henry and Nano. Yet no one knew to Mumbubia. Yemfaka Sancho and Casancho. And we do not expect them Casancho if you menum. Nana, one ma some botum a gunanum one who fee. Ebaman sukonumetum akasa. It's ya, nananum. A sir, na kaza papa. Eja mahama waya, nanizika, nambum. Akukoni ntieba onkumba. One man ishadun. Nyewina na wayi chimumba. Oswenzi wom. Nana ma uhuru wa setel insane pado. Nana omunyo de. Obibo hu winjina do a iwo wa amen yesem. Na NDC wa bedudo na woro nwodo anko. Papa, wadaworoma wan kasa dem egwatina dun oye dusen ma osi Flagster House. For tuwadwendo wala kando ma pe obi anko no kroma na wade shodom we ye kuku dem. Mensa mfata dem makasa ama nana. Munduru de me nana nkasamanfo na memfata mpo de nana musane mpabom na akanta makana samama nana afom etum etsen wonsa na esi ohene kwasea kai ne hu de so ma mi abuwa za na no wo so ya abuwa ne bawu wara nana ejina adehedom ni ma aka de se dom hia wa na pau ewiabiro anafuo ebeba anka de echimunku no hia wa ebeba Nicho benden. Echina no benden. Na ba ma gina nsumre hami. Papa. Ehwe. Na wakoma hawa. Manta nkasa wobogom. Wode nsam bi fofo wa. Sunsun nsam no hyebi na afompom monka. Na so kola. Ibedi kana mo. Asudi bi dawodo nana. Ankasa ye ko kwapem na sambre bio. Kwasie bi se na nkrofo bi etumi eyi no nkrofo ku bi eyi ni so ndi omanim se ohene kwasia mpani bi ti sa adi osi wei na omayi ni so ohene kwasia bi se na ohene tumi kasa jimi mu se ma yeyi ana ohene tumi ye kwasia se ma yeyi ana esuo mu hene obodade wajimi sen jimi wo ye kwasia sen kwasia as ohene aka wo de ubeye din na wote wabobo ano MPP na ebeba wo premiamapa akọ okrom NDC na ebeba wo premiamapa akọ na wo ye kwasea to the extent say enkrofo enuonyamfo a wo contest na wo frɛ won se wo ye sankwas na mepacho wo mu hina na wo na ye tipen wo mu hina na wo na se wo mu hina na wo sefata no ohene kwasea wo mu hina na wo sefata no bawomia ye sankwas bawomia na aye wo friend den national ID card Ghana card na wo kwasea wo ne webusuafo mo de register mo sim e de ye obibia wo bank account ano na wo de ye obibia no eye bawomia na eye ma wo ojimifo ohene kwasea mpani bawomia na eye ma wo wutu kwan a wukita wo Ghana card udu bawomia yi gate na wo de wo card na atoso na ebu ama fefefe na wafem wo kwa abrochira wo hu the same thing wo ho ohene kwasea bawomia na eye ma wo ojimifo bawomia ene nanado emreso woye SHS free ema wo manfo no enye ebi koi ohene aboa mu aboa ohene kwasea a wo kasa keke
ba wo mia di drones ba ya asom wo manfo ne pen emergency a woda ho a wope edrubi emergency or friend then medical drones no ba wo mia e de abama asom wo ne wo manfo ne pen ohene jimifo ohene kwasea good people of Esuom se mo pem anuonyam na mo pem respect se obiari ntimi nkasa nkyerem ana se yeri nhu se mo na mugu ho no mo ye moya ye nkwasiafo enti na mo atimi ayi ohene jimifu bi se na mo pese yehu se mo ye nyansafo dia immediate kwasiampani we muntu na ade so muntu kwasiampani we ade so enye sa ni jiminti amanfo be disrespect mo ye ni mo se mpanimfu wo ho kwasia we muntu na ade so immediate on sem fato hene won fefo mberima nuonyamfo akentinka se wo fe won sankwas na wo ye sankwas de a ohene kwasia wo ye de ne se wo de wo ye abrodua eguguti efiso aye de apepa ya to awia ya to eguti efiso wo ye ntamago a ye suan pepa ya to abra ya ne awie ohene kwasia won banfo na wudi o manimu no so wuje di se be ye wonde se wo beti se oyi swan wa ha na oyi swan wa ha na ohene mua yesi wuse wo ye kwasea wo ye ojimifo aboam aboa ebe ye wo manfo da na wo ma wa wo won ebe ye wonde se wo beti se wujiminti wakoka jimisem aka kwasea sem ama ganafo emebunu mofra wo hia we ye se wokoto ese wo kwasea wo yo hino jimifo meka ni pain Esuom fumisi mu pem anuonyam e respect a kwasiampani we on sem fato hene muntu na de so immediate ebusia papa ya na okasa yi oye ohene oye NDC ni awutie ne nsem a na woka efa NPP mpenu 45 o mo gina se ento o mo so aba no utie ohene odanche nsema na woka fa wo mo ho a menim so no mo wasem dadade a mentimi hu yesi wo hene pa o first na nim se busuafo eyi obi amana ba bedi wo hene a ya na kom hwehwe obi a wonim nyansa ye de ne yenim se wo hene bia nim nyansa dan so ne akwa wo esei e kan de e kire pefe se na adwene mu ha pa o mampani John Dramani Mahama aka mfie miensa na oja Ghana honom e de ahye obi ufronsa enti so adwin na so ba be kan kwase asem bi no nya ka afiri mu dia saa 3 years na aka amo mampani Mahama no sebi mpreduasa on peso be so kwase asem bi aso ese se oja ne mapa e wo nachi na so okwa a Ghana fo aboni dimpa aban se ne tie bia wo ye president ya to ama no afimpo atwam enti so yo hene na betena adwaso e kan sem bi se gu abonten a e da di pefe se bi mpreduasa maame a wo do ba abonten bokura wo twafa wo papa echi enti na jimini do so saa no ohene kasa ye wo se nyansa efrimu pie yenim sa hemfo de ohene pie nim nyansa na ne yenim sa hemfo no ebinum wo hono a omo jimi che preku ba ko no saa ohene wo isi se wo wusi hoi o ya di kura wo di so o ya de se akuro na to amanem ya na nanam ahemfo binom no se bia amunsu anyansa kakra ebinum agimi too much ebinum agimi so ka se kene Japan ne ba omia no mo nke kan wo ye sankwas na wo sankwas jimi fo oti ase ye de ana kan ye se wo wusi hoi wo so wo hene wo hwe nanim kura tum sa kwa we se onya medi wo hene no na owrepu nkwala yenso akonya to ye no meka sa akwa wie sika bi de fa kuntuna ase ame de akonya na hye ne nsa nti osi ho se no wo hene yenso nyansa edibu mai woni bi ohene pa onkasa ba heart ohene bie na no so okasa nipa otan no mpo okasa o ma nipa ne hunu so otan no na se na okasa de obi ahun se onum nyansa ho o man pani John Dramani Mahama aka mfie miensa na okọ nti ototo niyema o siesie na chiye se na ofiri on mokọ Ghana fo sebi o mu di natem nti nyankwase asem se ya wo ba beka no
ana oba be dan na ni ahwe na ti se bla be ka se ka nti na open aba be na toto ayampe de amasa fa won kwase asemfiri on mko yese wo ohene no agimi ebe mu so agimi the whole Ghana him for ho no nyina sabi mpreduasa yewura otumfo mpo oto aba eyire so paaso a okoto aba enipa o magina ne nyina obeto aba na mamu baako nti ohene bia onipa bi oto na aba ma no nenso ahemfo de nkamo kamo nsem wo mutirim empiapia bonten saa kwa we se oso wo hene kura odi so wo ye de se akuro no ato amanem because omampani maham woko na se ndc mpo ne besa apa one day MPP o ma du o matem no ba ko ba be president atora bi ahemfuru mu kasa wo mia wo se nyansa furu manimu eba na wo hene akọ wada so yi se no kasa cheche no hu bi ni ada tese o yo hene se sa ahemfuru no se mu bebrebe mamo manimu nyama yira wo ntinyi wo hene bia na ebu ne bio wajimia epiefu anum ama yehu asem we na mesen ka men kasa mfa ho ba me hwe nsem we ma hwe no be 10 times ma wo se jimi wo hene we se trim 2 man wa jimi style bia bi wo so wo hene kan kwase asem sei aboda wo no kene Japan ne mpabo hye na ase kura e wo mfa so che wo auto we wo hene ba umia na yebo kura empese oba be president e pam no bokura no wo wanimunyam animunyam ne yirefu na ne ni kura wanimunyam chewo MPP for penning 45 o magina ye to omso apa ana e ba be to omso aba no hwan na wo betim do ho compare no just o yo hene that say ahemfo nko ba bia bi o ahemfo num nyansa ana ye kotokoto om ye bo om dine kasa bi ye bo om dine kasa ziom na nya wo jimifo bi ti sei a wo kasa checheche ho yi wa beti sene o yo hene ahemfo jimifo bi sei de mfa mo nya hwibie o ye mumu ketekete kura o ma me ha o papa na se so ma me kire be ma wa nyinsen wo because o ma me ko fa nyinsen ne be hye wo papa tin wa jimi saa no me de muso wa hene bia jimi se dia meto se ma jimi che wo me social media asem timi ya bibia bi tunum nyansa me no boko wa jimi ana me no ko wa hene mo kan se be bi ofiri no osu nyansa me ne muso odi nipa so osu odi mu aso se ne nkonwa no so enipa hu otunu fo dia ne kasa anye wa jimi too much nyansa wate asia se doctor wo dwene ho de wo hene jimifo menim baabi a wo school ni nipa ehye wase wo hene wunnim nyansa na sabe wo didi wie a na sabe wo twetwetwe wo mpena wo kwase ampena no na sa wo tonton wo nsase na dwoma ama na wonim de ode Ghana scale ye no otete bi mamudi a na you just come outside wo beke kan kwasasem a kire obi a wabọ ne bla yie obi asabi odi no huni obi a majority of Ghanaians no epe no edo no obi a waboa ama sabe enkrofo bi mbofra bi youth bi da akyan yeye enyanka bi atima ko school obi a watima boa man ne bi mu eye adwuma mobile money fo obi a ne watima boa ama ne udu Ghana airport a senye ndisi fo adwen bone anka hu hia se obekwa akofefa baabi ado passport kokko boss ananka bio obi a ne watima boa man ne wudu Ghana JPS nyafe na akobusa se mepe kokko wura na ote ahwan wo bo address anede ukọ nyansani we na wo sabi wo hene kwase ampanyini we wo kwa akokasa atia no minim sa no pa wu nyansore na so teme nka wo kwase apa wo ye kwase ato jimifo aboa funu mu a mose mo ye mo ho akanfo a mo de tanhunu bi eta noseness no wo mo aye mo dai kwasiato se o ya akania enso what dia na kire se wo nim nyansa dia na kire se wo no sebe nimdie wo otrim kwasiato a mo twetwetwe mpena na se ma bi twa mo ho hia na mo dwen se mo nko ana mo wo wiase na mo jimi o de ya safa nkwase assembly doctor so bio so so wajimi na se menim kind of people a wo hye wo mo ase kwasia emso ye ntufu wo ho anopa menim ba bi a wo da no wajimi papa wo sa wo hino me yesa me do ayi beto ma di wa tempa kwasia wo se pro ye sakrama ase aboafunu emso no go po me ye sole o mpesa na e ma no na me ye sole sa akoba ne sa abufuo na ahye me kwasi asema sa akwa we se kafa ye candidate no ho sabia ndisi muku no respect wo mo
NDC mu Julius Debre marche actually soja yi military na ne nan hwehwe baabi na n'ani hwɛ wiem na ɔno kura wo marche kura na ɔtra wo mu salute no kura wo hu ɔno kura respect no asieto joma makro otimi kokɔ to airbus kura no ɔde bi ato so kura respect no kokɔ tom confirm na ebi ayira no o respect no asia wo kyese che komfo che Oda ya asafa nkwasi asem na fabula doctor subio. Ubehu nkwasi asem a yemu bia beba beke kacho. Me yesem do picture beto on ma di wa tempa asia wo hu fi. O kasa no kra wa no amfom. Na oba be gina Jimmy say me frɛ wo mo the group of the candidate of Sankwas. Abuafunu Sankwas. Kwasia wo kra wanya hene di. Oda me